салом дӯстони азизу арҷманд. Ана шурӯъ шуд. пул чӣ қадар ширин аст. дар ҳақиқат ҳар нафаре ки пулро даст мегирад, ҳамин тавр мезанад, баъд фикри инсон аллакай орзуш мекунад. агар ин пул дар ман бошад, ман чӣ корҳо мекунам, аллакай фантазияи мо чӣ қадар бой аст ки тасаввур мекунад. бародарони азиз, малолтон наояд. ҳар касе ки мебурорад пула ҳамин тавр мекунад, шуморо нишон медиҳад, гӯшотон лаққа давида наравед. чаро? чун гуфтем чӣ қадар ҷалбкунанда аст. баъд занг мезананд, мегӯянд ки ман дар 100 000 сарфа кардам, чиҳо кардам, чизе бигӯед онҳоро. ман дар 50 000 билет гирифтам ё чӣ корҳо кардам. биёд инҳоро як су мегузорем. сухан атрофи ҷалб кардан меравад. худи ҳозир ба куҷо мебарандро мо намегӯем, зеро ҳама медонад. доимо мегуфтем ки ҳар касе ки иштирок мекунад дар ҳама ҳамин корҳо фикр мекунед намедона, ҳамаш медонанд. аммо воситаҳое ки ҳаст, аз ҷумла ҳамине ки пула дар даст мегиранд, ин пула меҳнат мекунеду баъд пайдо мекунед. пул ҳамин хел барои шумо намеояд. меҳнат мекунед, баъд ин гуна пулро пайдо мекунед. худатон кор мекунед. роҳҳош гуногун аст. баъзеҳо мегӯянд ки конкурс. ҳамин чӣ қадар шикоятҳо аст ки мегӯянд ки акадам билет харидам, аммо вай шудам. охир гарди гӯи ки хубат шуд боз намешавад. ӯ муроҷиат кардааст, бояд дасташа бигирӣ. баъд паҳлӯҳоша месанҷӣ. ҳамин гуна нигоҳ кунед. садҳо уламоҳо ва чиҳо гуфтанд дар бобати конкурскунҳову дигар. яъне агар содда карда фаҳмонем, 1000 кас пул мепартояд, ману шумову дигаро пул мепартоем. аммо як кас бурд мекунад, оё шумо ношеб намешавед? оё дили шумо намеранҷад? ва дарҳол чӣ мегӯед? Инҳо ҳамаш дурӯғ бошад. бигзор дар ҳақиқат конкурс кунанд, бигзор дар ҳақиқат ҳамон лотарея аст ё ҳар чӣ ки аст бефиреб кунанд. аммо тасаввур кунед 1000 одам пул мехобонад ё ҳар тавре ки ҳаст, қисме аз онҳо баъдан нафар ғолиб мешавад, дигар 99% дигараш хафа аст аз сабабе ки бурд накард. оё баъд кори мо пеш меравад? оё ҳар чизе бурд кардем насиби мо мешавад, вақте ки 99% дигар дилаш ранҷид? ин як сум. конкурскунҳо хафа нашаванд, чун ҳамаи уламоҳо муфассалтар бештар фаҳмонданд зарару фоидашу ва чиз аст. доимо мо дар дили як паёнбари дигар дорем, хуб медонем сафедро аз сиёҳ ҷудо карда метавонем. дуввум, нафарое ки ҷалб мекунанд шуморо ба баъдан саҳифаҳо ё страницаҳо мегӯянд ё ҳар чӣ ки аст. ин яке аз воситаи он аст ки шуморо ҷалб мекунад, дар фалон кас ту обуна шав, яъне подписатсия кун. шумо фикр намекунед ки дар ки подписатсия мекунед, шуморо куҷо ҷалб мекунанд, он манбаъ барои шумо чӣ меорад? як ҳамин гӯшмонаки 20-30 сомонаро мегузоранд, шуморо ҷалб мекунанд, шумо давида меравед, дар ин обуна мешавед, дар ин обуна мешавед. аммо онҳо чӣ гуна шабака ҳастанд? шуморо ба куҷо мебаранд? ин ҳам як мавзӯи бисёр муҳим аст ки шумо бояд, агар мағоза бошад ё ягон ширкат бошад, барои беҳбудии мардум бошад, боке надорад. аммо садҳо шабакаҳое ҳастанд ки дар ҳақиқат онҳо фоида намебиёрад, ба ҷуз вақти шуморо мегирад, ба ҷуз як шуморо лаззат метиҳад. ман наметавонам, ҳастанд ҳамин шабакаҳое ки ворид мешавед, чизҳои беҳуда аст. ҳамон сабаб мешавад фикри шумо дигар ҷо мешавад, ҳамон сабаб мешавад ки як хаёлоти дигар. дилатон барои умратон намесӯзад? ҳастанд ки нафароне ки рӯзи дароз ҳамин интернет менишинанд, дигар коре надоранд, рӯзи дароз менишинанд, вақташонро беҳуда мегузаронанд. бовар кунед, он гунае ки шуморо ҷалб мекунанд, оз ман бо телефон сабт дорам, вагарна нишонтон медодам. дар касе обона нестам, аммо ҳамон худи лента мегӯянд, хабарҳояш ворид мешавед, хоҳ нахоҳ як чизи ҷалбкунанда шуморо пешниҳод мекунад. мехоҳӣ намехоҳӣ пешниҳодат мекунад. дигар сайтҳо медароӣ, мехоҳӣ намехоҳӣ як таблиғ, як рекламаро дар пешат мегузорад,
این نفس است میبینی جلب میشد. یک تکمچه را پخش میکنی دیگر وارد میشوی. این گونه شما را میکشند میگیرن، این گونه شما را میکشند میگیرن، اما شما عاقل بشوید. شما دانید به هر یک کارتان، به هر یک رفتارتان فراموش نکنید که هستند که می نویسند. تو کجا در اومدی؟ در خانه تاریک نشسته در دست تلفن، هیچ کس تو را نمی بیند، هیچ کس تو را نمی بیند. کجا را لایک میگذاری، کجاها را تماشا میکنی، وقتت را بیهوده میگذرانی، دلت برای وقتت نمی سوزد. خوب بسیاری ها میگن اینترنت بر اومد و مردم ویران شد، این بر اومد و ویران. اینه هیچ کس را عیبدار نکنید. در هر زمانه موافق خودش همه چی بود، در هر زمانه بود موافق خودش. این زمانه را موافق خودش هست. هزار چیزهایی که جلب کننده است شما را جلب میکنن، اما در همین جا بهترین نعمت شما عقل است که شما عقلتون کار فرمایید. روم یا نروم، کنم یا نکنم. دوم سوال ها، کنم چی می شود، نکنم چی می شود، روم چی می شود، نروم چی می شود. همه این ثبت می شود. دادران، برادران عزیز، همش ثبت می شود، می نویسند. در نام خدای مهربان ما یک زاره داریم همین گونه. اینقدر غمخوار است. وقتی که در یک پرچه استاد گپ زد بسیار خوشم آمد. یعنی گفت اگر یک کار خوب میکنی زود می نویسن. همین یک کار خوب میکنی زود می نویسن. و اگر یک کاری بد میکنی، یک کاری زشت میکنی، برای تو مهلت میدن. بگه شاید پشیمان شود، شاید توبه کنه، شاید از فکرش گردد. وقت داده می شود که تو فکر کنی از فکرت گرده که بد نوشته شود. چرا او را دوست ندارم؟ اینقدر برایم سبکی داده است و غمخواری. از این سبب اگر سخن گوییم سخن باز چقرتر می رویم، خیلی زیاد است. مهنت میکنید، زحمت میکشید، خدا نگهبانتان. رزق فرزنداتان است، رزق عائلتان است. در هر کار همراه نشوید. اینها واسطه های جلب کردن. بار دیگر میگم بسیار یک ملال شو نکند برادرای ما رو. این پول میگیرن هم خیلی میکنن. چی قدر پول شیرین است. نه همین خیلی نشون میدن، جلب میکنند، میگیرن شما را. من نمیدونم بعد کجاها میروید پدپیسات میکنید، در که ها آبونه میشوید. اون طرفش دست شما است. چون گفتیم اگر چیزی خوب باشد همه شما عقل دارید، همون چیزهای خوبش رو کنید. ما زید نیستیم. اما چرا ویدیو کردیم؟ چون به حد گذشت. برادران که میرسن همین اطراف گپ زد، همین اطراف گپ زد. چی گپ زنیم؟ من در چند هزار بلیت گرفتم اما مرا فریب کردن. من این کردم فریب کردن. فقط چیپته گرفتن یا یک چیز. اینها راه هایی که شما رو به هر راه جلب میکنن. بعضا چیزها آزمون اعلان میکنن. در اول دیگر صحیفه هست، نگاه کنید، در اول دیگر صحیفه هست، اما وقتی که آبونچه زیاد شد، یعنی که تماشابینش پدپیسچکش که زیاد شد، بعد هر مقصدی دارد همون رو بعد شروع میکند. او ایسته ایسته رسم میگذارد، او ایسته ایسته ویدیو میگذارد، او ایسته ایسته هر نیتی دارد بعد به نیتش میرسد. برای همون ما ملال نباید. ما میگویم من، ما، شما نه، ما بسیار خلق زود باور هستیم، ساده هستیم. در هر کار میرویم، در هر کار میسنجیم. باری دیگر میگیم پول رو مهنت میکنید و کار میکنید، پول برای شما همین گونه نمیبیاید. مهنت میکنید، مهنت کنید و پول رو کار کنید. هر کجا یک پول تا نشان میتین دویده نروید. اینجا پدپیسات سکنم، اونجا پدپیسات سکنم. حاضر چی قدر اینترنت وسیله هست که شما را جلب میکنن. هرچی میدونستیم همچون برادرانه برای شما گفتیم و شاید به بسیاری ها پسند هم نآید. از این سبب بخشش میپرسیم
то он даме ки масалан поёни комментарие чизе навиштан мешавад ки баъдан ягон чизе менависанд ё бошад фикратонро нависед, аммо агар бароятон зарур бошад қабулаш кунед, нозарур бошад метавонед паси сар кунед. дашном додан ҳам бас кунем бародарони азиз. ин буд мавзӯъ атрофи ҷалб кардани шумо воситаҳош, то ки хостем шуморо огоҳ кунем ки куҷо шуморо обуна мекунанд, куҷо шуморо ҷалб мекунанд, пули шумо куҷо меравад ва чӣ содда карда барои шумо фаҳмодем. ҳар чӣ буду гуфтем, боқӣ ҳаволатон ба худо. худо ёру мададгоратон бод ва дар ҳақтон дуогӯ ҳастем, дар ҳаққи мо низ дуогӯ бошед, чун доимо мегуфтем як касро дуо мекунем, ҳамун дуо зиндагии моро тағйир медиҳад. замоне ки як пул медиҳем, пулро мехӯрад, ё зиёфат мехӯрем, шашлика мехӯрем, мера тамом ғизо мегирем. аммо дуо беҳтарин аст ки инсон бо дуо месабзад ва зиндагии инсонро дигар мекунад. бори дигар худо ёру мададгоратон бод. худатонро эҳтиёт кунед. маблағе ки кор мекунед бояд донед ки куҷо сарфаш мекунед, зеро ӯ фақат маблағи шумо нест. парвардигор ризқи ҳамсари шумо, ризқи фарзандони шуморо ба воситаи шумо медиҳад. то дидор. пулҳои соҳибашо бурдатиам барои вай буд.